Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Bansyang ya perkat halor kumno ban pensok yaki pait ba, banyo yaki marbam, bat kiwe yaki mar ba kham kongsan, ha ka jing em jongki kham tam yaki nongrem. Kentopru yaki bari jingri, bat ki dokha. Ha ka arpoi trek, mentau benaya yong arajar arpo. O menteri rangba kani kejela, ukanrat kongkal sangma, ringkat usembot menteri rangba ubak preston tensong, bat menteri ubakmi yakatnat ki kam korbari, ubak lakmen remboi. Kila syong yang merjemot, halor kumno ban penpoi kini ki marbam, bat kiwe di ki mar ba khamdan kam sikipait ba. Hadin kejelang layatu ekani. Sikipait ba lengba kinong patai khobor, do usembot menteri rangba kejela ubak preston tensong. Bana kalian jomi ka sarkar ngim tiak ngim dem la kalong menit la kalong menski la kalong hakan ban kapor ngilong kiba ready ban treshton ban petikna hipat ba no som jom ka jela ka jomi kilong sngan bat ru kam don kan ka jing ting ka jing smith ka jing se ha ka wedai bat kani ka jing yakun persya ka jomi ya unir knyang jingpang. Di mana agar review meeting ya don chief minister menga bat home minister akaba ngilai penbet ru katukan ni ban penbit penbiang ban pensyai bang ya terkom trekam haka bayadei bat karukom ra ya kimar kimata kibalong ki essential commodities mentan work out dekat ni ai sendon dekat kerteng ki items kenang ba ki deputy commissioners halik ki jomi jaka ka jongki kinnem don ka confusion lani kinnem don kan gonuru ka jing sngut hu bakla nang ne shakma hakbe dei bat kini ki essential commodities ka bamut ki marbam ki mardi atrai borok mitip ka bahab adu ka LPG ki gas ka bahab adu kini ki umpriang la ka dei ka diesel la ka dei ka petrol ki hab lang berkait agak essential commodities. Nada kidon kini ki essential item su ki balong general. Kam dadai ban krentang ye ki essential commodities. Kaba kentup ye kini ki medical supplies. Kaba kentup ye kini ki baby cash items. Nanta kini ki bakery items. Nanta ki biscuit, ki battery cells. Nanta ukuai, utempau, ulat terpa, usensa, nangta kini ki candles, nangta susu, kini ki exercise books, nangta ki food supplements, ki badon, kaba ngihapan sam keleng-keleng, nangta susu ki office stationery items, nangta susu kum kini ki umbrella ki raincoat naman mentar lade ka poslap ya kini ruk nila penaplang hapo ki essential items na kamenta ka jig pedam jadi padba hala ki jom ga jaka hala ka jom sno nalot nangta ni don susu sagi essential items ki bahap lembaga fishery department ya kan ruk nilai ya ka department ba kan notify gitu ke items kabalong kui sembai dokha ki fish seeds nangta kini ki jimbang dokha nangta kini kisbo kebedai nangta ka jingbit jimbiang joko dokha nangta kerupop sumari gitu kale sigidot kam kum kini kisun pi lain bat kiwe kita ru kidei kiba mi penhap ha kini ki essential items nangta susu na kalian jongka ka animal husbandry and veterinary ya kan ru kitu ke items ki beladon ka bam kadi jongki benan nangta ke plan nangta menta kum ka dosiar nangta kidok niang kidok masih nangta gini ki production kiba kitemi kadut bat kiwe mentang pak sya ki deputy commissioners berokoi bakin notify yakini kenam bakanum don kaji kelumar kaju ru na kementa ka agriculture bat ka horticulture yakini ki dawai kidasin bat ki seeds leni ki semai jong borok dijajing tu kita ya kaniru nila pelai na kaneka ban ong bang Indonesia eka transportation kementangin sya de lemba jong kini ki items ki banakaleng ka sarkar kala de penkret bat ya kani in pa sya borok ki deputy commissioners kenang bakin le ya
kapadon kam. Beneficiaries na nagipad ba kibayo ya une ukhaw rosyon no bangi ong kabaham hapo ka NFSA dengan syukwa ban ay iya ka figures kabaday na kabenta une NFSA National Food Security Act kadon arbenta way ubahap NFSA kawikat kabahap non NFSA kabaday na kabenta une NFSA kamu kikarosyon gitu giba ni ong hakador lighting ka shikle lighting ka shikilo san kilo shikle nganya tu ipi ki beneficiaries ki bayo ya une ukhaw kapoy hadu arphowela tholamo arphowela sauposan haja shispa sauposa arphowela sauposan haja shispa sauposa ngut kita kide ki bayo ya une ukhaw roshan ubangi ong ukhaw roshan ubatan dor ba lighting ka sikil nang tapade kini ki non FSA ukhaw basondor prating ka lightonaya ubangi ong non NFSA une pat ubakilong ying long sentiyo hakatakador ka prating ka lightonaya kalong nyew po araja Henrius pa hendai po sao nyew po araja Henrius pa hendai po sao ngut ladang isin ban kenlang ikini brokot ketotal kajan poi komba ar po hendai lah kibayo lengba kaneka PDS ar po hendai lah ngut ka total population jongi hadu mentah Meghalaya kalong kumbalai po saula tapi balai nalik ai kan ke jingkeng kalong ba ki ba jongi jela ka jongi kin snow tu ba plan jan ar po khandai la ki ba direct iyo ya uni kau ha ka tu ka dor ka bangala batai ba kini susu ki ar po ila sauposan haja sispa sauposau nalor bikiyo atuka san kilo sibenai hakador lighting ka sorkar India ka ai susu sasan kilo biang sikle kaba undon kamban CWA na kabenta lightenai April May June kabamot nakasan kilo hakai sibenai kiyo 10 kilo hakai sibenai sikle te nakabenta kini kelai benai kum mengalaju pensai kabak syai kedar kalomba kan mendon kan kono jing kan mendon kan kono jing kerduk hakabe dei bat ukhaw roshan lani bat ukhaw bang ha kawe pa kawe ka kriwing hapo kejela Meghalaya jungi para kawe namang iyo ikikot kubodon gibaong magiduna yukhaw giduna kani giduna katay taray nga nakwak dan pensyahan ni jan arpo khandai haja jan arpo khandai lakmut kiyo jing mentoy lengba jong kani kaski tika batam nang ta kaya haka open market kaba open market pat kalong kibriw kiba kambit kiba kambiang kinong trade sorkar, kinong trade businessman, kita kiba ya lemba ka open market. Tinakar kadaw ngakwa ban pensyai akmat kipad ba jom gejela Meghalaya jungi ba hakibede ba ukhaw ba nakamenta kini lay benai kiban wan ngimdei bandon jingkus lay AARN namar ba hakibede ba ka allotment jom une usan san kilo ubangin yo ula de boy menta na kalian ki wholesaler satang bakin sam siya kini ki fair price shop
bakin yo pan sang syakin ki pai ba nong song snong jong ke jela ke